bila bentar le pakajo kronong mak boen le mak sehat beria baen le mak lempo coba nambah kortorok ni kan nakin male kai ding amunya kerening saya siapa si sebelum sehat ni ke pas tebeku mulai di marwah aduh model apa tepeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanaos wab suap nanging menabi ajawab salam waktu tetap pas semangat semangat sambil deer wanangin gini wadain manabi orang motor boleh kan Nyai Latifah insyaallah siap siap wah siap keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabang si sunnah lagi lagi si sunnah malih saja banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setan gola ta'zimi para alim, para ulama, khususipun sahibal manzil Nyai Latifah sareng Nyai Mamluah semalarmu keemuljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala pamora rizkina barokah rizkina barokah keluargana barokah anak potana amin Allahumma amin. Setan kala ta'zimi setajah pengurus muslimat anak cabang Buluto, setan kala ta'zimi setajah pengurus ketua pengurus ranting muslimat se-Kecamatan Buluto, terjukan setan kala cinta sayangi para epu, para mbak, para adik-adik seampun Rabu teralongku eka di tempat malarmu ke Rabu na teralongku naten kala sareng ajunan setajah kenging pahala dari Allah Subhanahu wa taala amin. Malarmu ke serabu terhadir seka di tempat pamulja dunia akhirat. Malarmu ke serabu teralongku eka di tempat peteka hajat dunia akhirat. Malarmu ke serabu teralongku eka di tempat selamat dunia akhirat amin Allahumma. Langkong timin ngerengten kula sareng ajunan setajah asokor da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala seka dimaten kula sareng ajunan setajah ampun eka sokani sareng Allah kaangkui Rabu teralongku eka di tempat dalem nyambateni undangan epon Nyai Latifah sekeluarga dalam rangka pertemuan muslimat se-Kecamatan Buluto seka dimah Kak Dinto biasa elaksanaaki setiap bulan dalam keadaan sehat walafiat amin Allahumma. Salawat sareng salam moga tep-tepa atas junjungan napatan kula sareng ajunan setajah engki Kak Dinto Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maleja boleh mak sebut kanjengna
Kutu semangat. Anapa mak kutu semangat? Sabab ku laku seekendung menah dan kula serang ajunan sedajah Kanjeng Nabi Muhammad. Mun tak put sekut ka angku nyebut asmana Kanjeng Nabi mbian ben kula mi pas tepak nang edibu kan belum pada nareng PHB-an HP ngagungin saja HP mau nembu sesepo lah tak kira mikir HP nega senomano ngagungin saja HP menapi orang sesering EWA nih kan lihat statusnya berada di paling sama nih kejukan ke Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kak dinto keduan asisten asisten sekadima asisten kak dinto memang sudah ada alat yang disediakan oleh Allah kak angkui dak kak umat tah sesekut nyebut sesekut mau selawat dak Kanjeng Nabi panjenengan nyebut boleh kak dima bisa cok ku beter banding cok ku lebeden nang istirahat yang murni kaget ilket tak usah aku beter tidak ada korupsi menabi kemalaikat senau sakit ilket nang kanton naman panjenengan jereng gula bojeng mau selawat ni kemakunda pak ting 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 eta yang ku malak yang istirahat yang murni ilket ketenang tas bunga tak bunga bu lah nikah bunga na tenggala andi Kanjeng na paningan Nabi ni kata lebele kita ben mak latifah kiman mak latifah mun tak makelah sesekut tapi tak kendai ben mak latifah tak cocok benegun mak latifah ki kalau ngepi nikah mun saya kecocokin makelah dikirim semis budaya dan mata nih tak hidupin mana bi Kanjeng Nabi kan sebut asmana Kanjeng Nabi gak dintonareng alhamdulillah. Nah pas mulai dia semakin ngereng babeceng gak angkuy mau salah mana bi sabit asmana Kanjeng Nabi segera jawab kalaban salah. Nah hilang boleh ada boleh salawat sareng salam moga tebah atas junjungan peten kala sareng ajunan setaja engki kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun apillahi dan kala sareng ajunan setaja dari jalan saena nuju dak ka jalan sasampurna engki kak dinto kalaban badana agama alhamdulillah Bapak sanajan oleh nek sawak tapi kadang abah ki usaha pak lagi jen seni kesehatan manusia kadang manusia kan leso napa boleh ki guru datang talon masang butok setiap pasangan butok ladu kalian kulaku ipalaku sentar masang butok terus hadir ke kompolan bila bonda pak ke kompolan mun ngantok tak usah panglo paninga amboles tapi alhamdulillah kadin tersedaja kasokanin hadir sareng Allah kaangku ya hadir tempat semul jaga dinto asabab menabi bunara aa penggemar aa hadir kula kadin to bening pandinga sehat hadir kula kadin to bening pandinga kula nikajeng terona punten king pandinga abok setuju kadin to kasokanin sareng Allah kaangku bisa alongku tempat semul jaga dinto amin Allahumma bunga tak bunga hadir kakak dinto sana sangan tok pak kunde pak ke tempat semul amin Allahumma malarmu keten kula sareng ajunan sedaja tep-tepak pamul sareng Allah etunya sampai dekiku laku akhirat amin Allahumma. Neka bocoran ibu pengguna sengak neka tugas saja datun detik kenapa di agenda sepon etan toaki gak dintoh sengisi gak dintoh nyeda senau sanyi datun tak bisa hadir
bede salet cepon buah hasa cek endeng aki salet lorga muntahe salet tolos lorga na nikarop bu teti male tak pada teng salet alhamdulillah bedisa mon tada salet gagal tak gagal acara alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad neka kula engak debuna almarhum Kiai Haji Muhammad Imam Mawardi beliau acer baaki kompolan riyah beda telok macam kompolan beda telok nomor sitom kompolan lala oning lala bu dimakenang lala jalan kenang lala bebe kenang lala bereng-bereng setak sa tetih mun kau leben umpian tak masuk ke kumpulan lala kak dinto berarti kau le tak masuk dek ke orang sealakonin hal-hal setak sa naudzubil keng kadang niki kan tak sengaja kumpulan nika entara lemele kon mak katipa toju pas alek selek tek buka gedung selek gotona teng 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 aduh kotona kita nemu situng seeka cerita tetanggena mulai dari Seraboro kabun Sera Timur eka bentakap beda sengan nikah mak banyak sekamaan acung tangan dak ada malar mau ke nabi banyak engkele yang kak sarang Allah eken teh dek ka kompolan sesae amin Allahumma neka se pertama neka kedua bunda ke imam kalau kun semakin ampun almarhum tinggi sekejap ngirim Fatihah dek ke beliau malar muka ilmu na tetap mengalir dek ke beten kula sareng ajunan sedaja ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram thumma khususan ila Kiai Haji Muhammad Imam Mawardi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor situng, kompolan apa bu? Paranying, kompolan apa bu? Nomor 2, kompolan manuk kedi. Oning kenal kedi. Sandi sabar, mon bedeno kedi ni kamu so. Mau sana tak mau sana bu? Pegel mon bedeno kedi. Anapa sebab no kedi nikah lebur ning ke dekawa padih terutama. Kenapa? Kisah sarino keti kan jetlaas. Kenyang, kak angkui kenyang, kak angkui bisa ngakan no keti nikah. Aduh, mon badereng naman padi nikah cek. Pas cek berak, benih gul situng. Anyon ronyo. Anyon ra. Siapa nikah juga kompolan? Bade kompolan no keti. Napa maksudnya? Sebahas kun masalah tunya malolo tak buang. Tunya malolo tak buang. Benih pas kotu tak lebur ketunya pasir tak lebur ketunya. Pasir tak lebur ketunya angkat tangan. Lebur kepi termasuk sini kumik ini kan. Aduh coba aja lebur mon ketunya. Terus si aleng-geleng, si ateng-ateng, si along-kalong. Bu coba aja lebur. Lebur ki lebur keng tapi can se Mas Aa, can se ke Aa. Sapa ora Mas Aa, ra Aa. Coba sangkui kepis Mas. Lentang. Nah. Ini kamu
sabir yang kui kegapi posak neka posak tung 2 3 4 5 di kulo ada sekali nih kamu pola si posak mi bude si bagi reng cek berak kan di kulo sengaja apa kosong pola di reng cara mi bude si posak teti pas enga hari bude kata sagoni bagi ke seneng ada reng mah ay barang aja alhamdulillah kimon tada kita na oleh pakumpul sambil kepi pakumpul kali tanah apa kurja bir ebir ni serka orang setepat ke cak kebayan penyakit ke tetangga sambian bu gara-gara pancenengan mai bir emas abu cak terwada madumun ngarontok nikah ngarontok bila bentar pakajo kronong mak boen le mak sehat beria boen le mak lempo coba nambah kortorok nih kan makin male kayak di kamunya kerening saya siapa si sebelumnya sehat nih kepas tebak kau mulai di marwah aduh model apa tepek penyakit tepeken ni kabu benikun pas keneng ka anto iki mulai ke benggona pas aneka aben kiben pas kesilalaki kalagen sebiasa na mangkat saper mulai ni ka pas musuh obun napa jilbab kita depakan apa dibuka cerepat iya kah selaki nani kasihan pasan aleru cering buru entar ke muslimatan entah sampet idi Maria mak pas tengah mak pas saben tak saben bu anak apa saben nangale emas gelang model Malaysiaan beda sesetong kanong model Arab Saudi tepek bu kani serai teti lebur ngereng ya toren tapi tak oleh ebir lah anikah kumpulan manuk punya malolo sampai dari nasi yang mengintunya nikah kalau pain dak ke papa kuna Allah sesaum kuna papa kuna Allah namun asolat apasa azakat tadi ongkah haji menabigal dari lebur ketunya solata kalau pain nabeng bila samangken kan polongan sabu mangkat kol 11 ada pemuja mangkat kol 11 mangkat marina duhur sekali tinggi mangkat dulu tak mangkat kol 11 lagi seberang marantaria bila itu kucam lekol 11 iki arah pemuneng-neng sekali pakun panjenengan makan naik kakan sabu depak kecol-oncolakan sabu Allahu Akbar piah lah aden nego abu pas reng aden saya salah saya ateng siapa reng aden saya salah lah aden niku Arya kok kita mulongkan ki berudah pak kecol-kecol lah Arya lah aden ya tidak sekali mau lihat sesok polong kerotes oleh sesok lecek kebenten tibi amak keton nak kerisa konian ipatotok kasakale ipatotok sanada salamu alaik abbo adan boleh lada kajapo duhur benda beri beni kala saya nak kelusot toron tan tos Arya nak rasa uni patotok lata de duhur hani kadangki duhur pas ela padahal babakun Allah kun asolat mon asolat senapa menit oke, senormal le maman. Mon jan abid, berarti jan muan, berarti jan banyak seevent tawan jalan. Mantap.
iki kan eka ngereng dunya ngereng sare dunya nanging dunya kadinto esare kaangkui nambai ibadah kaangkui nambai masemak da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor 3 cek bitabit ojang kepini nggih. Sia jagal dikkan. Nggih kula iki pas. Nek roce sampun tak sae nek menimbulkan kecemburuan sosial. Tapi mun jentak iki pas kula tak kira sampai 10 menit kula. Mun ujang paran. Mun lagi ton kelenger. Maksa. Kita tidak benar oleh gelar sampai 10 pula gelar kali 15 menit sampai kan panjenengan ambu toron sholat. Kula kan kun makon pakon terus kita rosa pakon toron kita orang cari nyaman rosoro kula nih. Nyaman begini ring rosoro nggak nih kebu. Sor terus kita terus. Fikor kipas kata pas. Mati kan Bu Allah. Ya Allah sholli ala Muhammad. Saya nomor 3 nih kabu kompolan nyaruan. Oning nyaruan Bu. Nyaruan apa hasil lagi Bu. Matu dalam marasana Bu. Tapi mun madu. Kiwan, Bu, stop. Nyaruan menghasilkan mat. Anapa? Matu nika mak manis. Anapa? Matu nika mak sae. Anapa? Matu nika banyak manfaat Bu. Amarke seela konin sareng nyaruan Kak Dinto selalu berzikir da ajunan epon Allah Subhanahu. Bahkan beri neka beda dia aposting ada salah satu Habib seacer bahagi ternyata Bu zikir seeka zikir sareng nyaruan engki Kak Dinto salat oning mau salawat Bu mangkana gila enalai kana badareng mau salawat ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim pas bade seneng tupat tuh jawab nama wah marhaban ya nur aini marhaban jantal husaini mancung manjenengan nya mata tule amboran nanti parwa sokola keteng kebi tak tahu aja kelaring masang butok ambu pah ing tak barang padahal debuna mulatifah ya turun lengku Kanjeng Nabi penyejuk mata mana bitun kula mula tidak ke Kanjeng Nabi aduh arsa seneng pas panjenengan mata gelem ambu tetiba ni ngolok salam assalamualaikum ya Rasulullah sebab pada setong ada buaki enalai kana kia Kanjeng Nabi Kak Dinto Rabu kengkun paninga soca puten golan Kak Dinto sering ngebes hal-hal seni beni tak bisa ngulati deka rabuna Kanjengna tapi abah butuh yakin Bu cek Kanjeng Nabi sanau sahabat tak panang ali sareng Allah nanging yakin abah enale kana emaus kiam pas panjenengan madabu assalamualaikum ya Rasulullah Kanjeng Nabi Kak Dinto males dek kasalama tenggol sareng ajunan sedaja bunga tak bunga Bu bunga tak bunga tak usah Kanjeng Nabi nyijamil Rabu panjenengan rebuan setero asale napa boleh Kanjeng tetingireng yakin nang ya Bu sanau mata tak nangale secara zahir
nanging abek yakin bahwa Kanjeng Nabi Rabu ngireng pas maus Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau bentai sadari mungkin Kanjeng Nabi sampai aku sodok keten kula sareng ajunan sedaya. Amar kepon apa? Kanjeng Nabi ini kebeles dek ka umat tabu. Tada sing kaberak sareng Kanjeng Nabi selain ummati. Ye. Ketika oleh sebagai umat tah cak les males ka angkui mau salam. Aduh, cak reng panjenengan pacek semangat semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Macam berapa? Saya apa saya karo male entar ke Mekah. Engkau maja duitmu. Apa maksudnya? Engkau tro agawe ya bengko. Reken pas eporobeng. Mas senawat saking karena kula Kak Dinto cek terona seta pangkia saking abek Kak Dinto cek terona saya celoka etika sareng Kanjeng Nabi enale kana abek deki nang alama mahsyar. Bila pun badan nang alam mahsyar abek posang ka timur dak ma aria dak ma engko dak ma abek lata enga abang kang mulos nyare siapa sih bisa nolong abek siapa namun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kanjeng Nabi bod sekemi bo sewajib ekoning sareng tenggola umat Islam Nabi Azan Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Saleh sampaikan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bu make berdesa gemi pasembian nang alam masar kak berkah enter ke Nabi Adam. Nabi Adam tolong gola Nabi Adam gola nikah panasan kepi gola tahun ning jeng kama gola tahun ning jana apa Kanjeng Nabi Adam tore tolong sapurana kaula tak bisa nolong tika sebab lagi minta tolong juga dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satejeuna ki akan tong dak ka Kanjeng Nabi Muhammad mangkana peuteun kula ngireng asyukur ongku asyukur amar ke aba epateti umat Kanjeng Nabi Muhammad sekak dimah pasti saku lakun celak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma sholli ala Muhammad. Pabanyak asyukur rasa syukur kalaban mau salawat dak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benikeng tero minta aneka, benikeng tero minta motor, benikeng tero minta nanging tero agen dunga dak ke Kanjeng Nabi sopaja kaula kanito salamet etunya napa boleh ku laku nang akhir malah romo kesehadir Kak Dinto tamasuk rombongan Kanjeng Nabi tamasuk rombongan wali-walina Allah tamasuk rombongan ulama Allah sanaosa nang rombongan Kak Dinto nang kapal Kak Dinto abe beda bebe si penting kita masuk rombongan Kanjeng na amin Allahumma salah setong sekutu laksana aki akati se ikiro ati kelak bu pasera kasan bisa minta tolong Bu Juma ka ada entar kasih tinggul kula seneng Bu Juma aneka menunjukkan keberhasilan ketua ranting di Serata Timur berhasil mencetak generasi sepuh tapi dia generasi Quran generasi muda kan pun biasa anak-anak kecil dileskan pelajar qiraat pelajar neka beliau bisa nak kanak kene bisa wajar ini loh ibu-ibu tidak kambang baca mocaan kena foto labing ban sentar jalan pingko la tua pingko nengai bengko hei ping ambu samangken pon beda kompolan muslim
Make mbak-mbak nih kan mbak-mbak. Mbak-mbak. Sehat berarti. Mun bisa hadir bisa Teti mbak-mbak nih ketak rodek nih. Mun mbak-mbak salah mbak-mbak pas esabek nih tompok nih Roma nih rodek. Rong. Kemas sape amunian, kemas embe amunian. Dumun mangga tarap mata engare aki geluh. Arwah la karyongan. Munda beri yang Korea takot sajan sa. Kiwa, aman nggak nikah? Mbak mana pas bisa tertawa, senyum. Alhamdulillah. Bisa aku lo nikah, alhamdulillah. Mau itu bagi penangis ya Allah. Kengguan ibadillah. Kesalahan, tidak semuanya kesalahan nikah itu berdampak negatif. Kesalahan ternyata kelak membawa barokah. Bisa menggelak panjenengan tetim mengucapkan terima kasih kepada Mbak Uus yang telah berbuat kesalahan karena telah membuat semua ibu-ibu bahagia. Alhamdulillah. Orang yang selalu bahagia ini kempang asokor. Keng mon orang selalu marah nih kamu. Mungkin bu juano jera kan to bu. Kulo berapa lon? Ai. Ane ke kulo ada sembian sambil bu. Kanto lu. Bu Jumaida. Oh Jumaya. Kulo serius bu. Berarti mau entar gagal. Ada sesuatu buat Bu Jumaya. Rengki. Nih kan. Mbak-mbak, tapi mbak-mbak sesema make mbak-mbak nek andi kesempatan untuk bisa abuleng kompoi-kompoi ya akati secer bagi gila semangken nak kena pun tak bisa apa saalos ngereng kanto ngereng kanto nek mau tak keliru masuk ke YouTube ngereng kanto tidak buka ikan mau ngane kan itu mau mana aku dong biru mau ponelang kau sedikit pak baba gelap puasa cerbaki banyak nak kena gini tak bisa besar siapa sih salah mbana cek mbana pas mau tak lajong mau kena apa cek abesah mau emak kanare cek abesah burung kurang ngangkep nikah salah. Saya kena nama, nak kena pas tahun nikah aku apa? Tetapi kutu iya ajar. Saya rasa ngajar. Paling penting mbak. Samangken kan mak banyak motor kambana. Bu kok entara ngajar motor anak. Nyaman embun kebe motor anak. Padahal saya pun dikata saya coba. Tapi mau nggak kini kini bawa derma. Mbak nak kan sih bade jongkok. Tetapi motor kamu. Mau nih sampai tak ada tinggal. Mereka resiko jadi guru-guru. Jadi nasib guru-guru yang masih muda-muda, yang masih baru punya anak satu, punya anak dua, ternyata harus mengorbankan mbana. Tapi mulai sekolah, tadi kesiapan kita sekolah, umur belum bulan, 9 bulan, 10 bulan. Ini keribuk nih kamu, mohon ibu-ibu. Kesempatan mbak-mbak. Tadi nih kan kalau pada sitong cerita, benih cerita nih kak, pada sitong keluarga, kula di kanca cerita. Ternyata kula ki buru ngarte dek ka metode na mbak gula dek ke gula lamba mbak mun kula ki kene nek manabi ngolok kula nek apa selu acerita gula ping kanto na nek kanto kompoya kula si genteng kompoya kula si retin nek kanto mbian minta apa mbian minta nikah ki nikah secara tidak langsung berarti mbak nikah ngajari poi ka aku bisa apa dilala samangken lu kulupun raja kulupun andi anak mbak nikah pun tak apa sapole teti tujuh mbak ngajari ke kula malai kula bisa menularkan ilmu kak dinto deka anak po ini bahasa jadi bahasa Indonesia genten ternyata mbak tetap kekeh menggunakan bahasa matur. Semakin masalah mbak apa tak tahu bahasa halus nih kasih kutu belajar kula lamba ajar kalau drog bu ajar
ajar galut kula ki kene lingkungan Ludruk pada orang mawon le jareng lingkungan Ludruk yang kula seneng di Ludruk mereka aduh Kak Mas ten kula anyuna sapora Kak Mas bila saya nih binian kasih lagian aja semakin di sini orang kan pengantin baru seorang ibu seorang istri pas ngolok kerakan aduh Kak Mas panjenengan biasa Kak Bima Kak Mas temen sama kan demalah dia kok ceki buru di malam kok saya kabin bener jalan lah sambil banjalan si pangara tak mangkat duri ni tak kentak sajun mangkat selagi sajan san karena apa nikah bang coba bang biasa Kak Dimu kan senengan kan nggak nikah online gamalah iya kok benigun pengantin muda senasa ibu-ibu ngereng pak biasa Kak pen Kak emak kau mangkat deh iya mat lawan satu lagi mat deh wah beda kombo ya demaramat bah mat demaba karena gini ngolok kemat kia buma ngolok kemat tahu kini kamu lagi kini ngolok kemat jarang lambat kini kan iya bang lo mon gambar laki ya mbak sedegi siapa nih nengok nih rompian ngolok kemat kini kan ngolok kemat pai toro aki binembian nah bahan nagasa kombo ya deh mak ngolok kemat kia niru kau dalam mbak gini itu tiba sampai makan pakun ngolok kemat siapa sih salah lagi nih mbanan apa kombo ya thank you boy beli ke baju Maya sana apa bulan sih acer ya tapi nih kak mbak cok kubater si semak kabul latifah nih kak acer tak apa jual selawat kiroan ini muslimat cek tuh nikah kalau bodoh boleh saya seneng nih compon nyi kamar pusuk po nih selawat gak selawat kula kalah gula bodoh nyikama insyaallah kayaknya lebur selawat pasir abara nyiruami mantep apa ada nyiruami salam sabora kalau cerita lambuk minta selawat ke nyiruami nyona selawat nyimak keton lebur si Erna oke baro karena ijazah sareng nyiruami selawat ke neka bocoran baju kering bluetooth mun bede molotan nange daerah anu nika mesti ngunceng pas selawat kula bi leselanya habis ke nyiruami tak mau boleh dulang gitu tak oleh terajam kula ijazah nih kan mesti ya terajam kula alhamdulillah nih kaum muslimat yang diharapkan selalu yang penting ilmunya berjalan bermanfaat bodoh berbagi kula ingat kasih kiam sa apa namanya kelepai bodoh orangnya kelepai ya nabi dikit di budi Maya gitu sana apa bulan sih acar jemban mulai gini mudungku nah mana nyelati oh cetorona iya enten gula another gula lebur ya kening kebe semangat maksudnya gula dak ka mbak selain di cek lah kok pan madebu engkau lah tua mun tada sesepo tada sengo pasera sengacerna sengoda mun tak sesep teti seeka puto dari mbak neka bebulangan anya tanya berema mun lambe acara tambah uyena mun lambe arya beria nyungkem kareng tua kapak kama ani kakutu mbak sengajari sabab samakin mun sidang udah nah ampun repot sengamai ngageni kak ampun repot nah boleh ibu-ibu guru ada sekali tada harapan
Teti embamba esoona tanggiba bulan ngaki dek kasenom anom sekus fokus secareta sebok lambok sekerana sesereta bok lambok nikah bisa nambahi masemak dek gajuna Allah subhanahu akadia kau gara-gara ceretai sarang reng sepok kula uning cek meneng esera barak nikah beda orang walina Allah se ekepumuaki neng esera barak keng paling ring sera banyak setata beda kak disah keturunan ratin disemayangkan neng esera barak tapi ring sera barak kun ebat lebatin tak nyampung sitrom saing kena tak terak mun nyampung sitrom kasih raja mun sitrom akini jak sambunge boleh mate mun nyambung sitrom nyarek uatan se raja siapa sera berak tanya aki ke bambana reng sera berak reng sera tengah reng sera timur kenika benga sepona reng sorang benga sepona reng sera berak benga sepona reng sera tengah benga sepona reng sera timur paning sera berak sera tengah sera timur nikah situng situng sera nih nah Bu Jumaya neka Bu sakoni sakoni neka panjenengan teti semangat dek kasih lain kiba cek peke kaangkui selalu menyalurkan ilmu dek ke anak tuh alhamdulillah nih punya saya hadir sepo seneng gula aku seneng mun punya sepo seneng gula bisa acer dek kasih dak sepo iki ngereng ya tari longku nang kata lah ki kene ga la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kelak situ bagi kebanyak syukur jauhi wa halallahu al-bai'a wa harramar riba ki atekeung kor atekeung seju atekeung akati tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa? Tontonan nikah, bebulangan nikah mun tak jelenaki, bebulangan Kanjeng Nabi mun tak jelenaki rusak. Panjenengan atani mun bulangan Kanjeng Nabi tak jelenaki rusak. Panjenengan atekeung tak ngikuti bebulangan Kanjeng Nabi rusak. Mak bisa mun reng atani tak ngangkui bebulangan Kanjeng Nabi rusak. Bisa. Panjenengan andi talon tagi talon peregi lebar keker ros mun beuh tak napa sing ro nik kejet ureng se aku beda sing ane kan rosak tak mula tau jo rosak ngiring se ala ko ngane ka enggala ambu ada kang montak mengikuti jujur apa bulan Kanjeng Nabi rosak ada kang ya apa aturan apa nih serkaja ring serkaja bu kalau bekel kalau betul pandai ring serkaja nih ka compo cula serkaja bu sana mana petong bolo lem juraja kan juraja menang lihat pasar aja bila nangalek bobo mak celeng dan gula arah pengunjuk sabar cek sa cuan badan nikah tuntunan Kanjeng Nabi pita menepan gula bu gula cerita apa gula tak cerita orang depan gula atau gengser aja nikah bertolak belakang bonsai orang-orang bulu tolak tarjul serkanya jurajun nikah sebok bobo bok coba esa bok niat tas temu ban bonan mak mon ngak kini kambian bila sepa juah mak
si fokus si sabuk hari kejutan detik orang ngebos jen fokus perlu ditiru kayak gue tak bisa kulo mun teti tegang nih paling pasti beki tak tetian jual tak pas nak boleh sih jual daerah pentol nih tak pas nih kak kayak nih kasih fokus tegang sayur kesempatan untuk bersedekah meleh lima ibu mungkin pun harga 5.000 palarang tak nak abri kan si penting tak anu ya Rea apa jagung 7.000 mak larang ini 7.000 melia ya tore tak mana tak oh ya 7.000 nala tomat ya kan perak lo nih kesekutu tero nih kesetse ya curaki seneng kanjeng Nabi atau kok tapi metode tegengnya seperti itu muka bisa taruh dekat tegeng si beda ikan itu terpasera setia tegeng mantir tegeng saya katakan itu sehingga melah keberkahan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sekali dahi kompolan apa kompolan lala ketik nyarawan kikene kediki mon mulai apa olehna muslimatan kompolan beda telok beda kompolan iya beda kompolan lala beda kompolan ketik beda kompolan nyaruan mare bon berarti Andi Leon kita kan tak mungkin mun sendiri ada masih anu kepi citung kurba se cekak alhamdulillah maka kak pengajian ke muslim apa furu ke muslim tahu lah gelo dia apa sih gelo tak tahu yang pakai temu lagi gelo tadi kun entara gel apa sih gelo bodoh amalan nikah bodoh amalan amalan sih ke muslim nikah ternyata nyambung langsung dengan Rasulullah nikah pernah ijazah sareng Sayyid Muhammad Al-Maliki bin Alwi Muhammad bin Alwi Al-Maliki nikah ijazahkan langsung dekat Kiai Ansori makanya gula nikah yakin dan kutu yakin memang cet nikah langsung dekat Rasulullah beliau ada nikah cet dari kakeknya dan kakeknya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada di karena kasih dari kemas lagi ternyata itu nyambung langsung dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau ningku YouTube mangga namun andi YouTube cek lakon ningku lawak suharun gerun mun suharun geran seetengku lelena engkau ainia oleh can seedi lagi cek lakon ningku din seperti sertis kalau payah unsur cerita Vanessa Angel nih serius tabrakan apa style muka YouTube apa salawat simtuduran mata gede ngaji nikah mbian pun gula maja napa saya mau reng sakit baca salawat napa burda mbian mau maja burda kan pun bidoreng sakit saboran ya saboran mereka biasa gunaki gini, mun reng sakit sana, tak tuli meninggal, pas saya baca, bur, nikah salah kaprah, manabi guru sekumpul itu dijadikan bacaan setiap hari pengajian. Mbian semada ada entos orang segeri sarah nikah keterlalu. Mulai semakin buka burdana, baca bana. Malek keberkahan selalu ada nang Roma ten kula sareng ajunan sedang Maulaya salli wa sallim daiman ila akhirih baca dari awal sampai akhir cakun ngelak Maulaya salli wa sallim daiman roce nih wal habibul ladzi turja syafa'atu ampun lengat lo an lo baik ya rabbi bil mustafa balli wa qasidana pun baca kapi bila sama kimun tak biasa
pun biasa paling 20 menit 15 menit Nega dari awal. Semoga keberkahan selalu berada di kita semua. Amin Allahumma. Jadi sebelumnya tetap kola jenci buru salawatnya nyiru amin. Berembawanya nyiru kan. Ya Nabi salam ngira saja. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Allahu Allah salatullah Qiyam saminam petanam ngormat rabuna ajunan polami kenging tikanan nyabis ajunan Rasulullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahu Allah pangarep nyopre angkepan panyuun kun karidaan apangki pangajunan sareng ajunan Rasulullah ya Habib salam alaika Allahu Allah sanasa sakalerapan mimpe tabe kenyataan tetitang pernah kebingungan namung ajunan Rasulullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah salam malar mukaten kula sareng ajunan satajah kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malar mukaten kula sareng ajunan satajah serabu ika dinta tempat paringi teka hajat dunya akhirat malar mukaten kula serabu ika dinta satajah paringi teka hajat dunya akhirat malar mukaten kula sareng ajunan satajah serabu ika dinta tempat selamat dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sakadin tadri tanenggolah anyana saborah manabi hal pada sekarang saya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.